wasia wa muimi. Ni na ukethia mwanda musisi na notho cha ingithini wa kilungu kiuchendete cha wasia wa muimi na tondu nini na kwatha thini wa kilungu kila chambe cha vita ningukwetia mutaalamu nikienda twende nonena nsia maundu ma uimi na mutaalamu wakwa studio muthonyani wa umuthi twitha tunenea maundu ma uimi wa kindu tukita tomato kana inyanya kugetha uyu muimi na ni wima inyanya na ni kwetia thina osa kalamu no yosevuku nikienda nondo tukutavya maundu maingi lwa uimi wa manyanya na ketha ni wenda kwisa kuima na nduso ndo tonya kwika kila kindu cho nthe ukwenda kumanya lwa uimi wa manyanya wikimanava ni muvia nondo wa kuthoka studios ya Mutongo TV. Asante. Tavya musia ise niwe kwa masito ni tuwa Robert Matata. Yes. Na wika hata ni latu za kwa kisungu agronomist. Agronomist ni mundu udilia na science ya maundu ma nema. Yes. Na nezi na wanza wamedhisi kizungu. Ni wale ati nana kikamba lakini hitu nana kikamba. Yeah. Kalibu muna Mutongo TV. Asante. Na mundu tuweza tunenea maundu ma manyanya. Nitunanenete uimi wa manyanya tuwe na muimi mbene kuyu tuende kuiwa wasia wa mutaalamu undu ikiyuki mutaalamu undu manyanya matonya kuimwa kwa tuwe tunena na muimi ula uima manyanya na onongi utaisa kuima manyanya nundu ndesi undu maimawa tuye manyanya nda tuambia bakwa tutonosa kwa ata mbeu ya manyanya mbeu lanzi tutonyoma na tuisa kuwa mbeu yeva ya kuvanda manyanya usakuiwa mbeu ya manana bategemea pesi ndu ila wathiwe ni usisia. One no ngina wambo mana muunda wako pala woi nondu mbeu fulani withia nisika nesa area fulani na ingi iteka area fulani kwa tubathukanise area hii ni type ya muthanga hii kana ni wambatu wa mindo attitude kana ni chao ni kanimite altitude yesu la ukethia kwi kundu kulo lo kwitha na suya jingi ku ela bandu bena suya jingi kana ni Yemen kundu kwina uthithu mwingi mbeu utono banda kundu itotoland utatona kumesia suya jingi kuno ngina mande mbeu inikwikata ikosana na area yesu kwa nondu and temperatures ithayuana. Yes. Ku wambia yu kula kwendi kana kula kupyu muno na kula kungi pembe ukibathukanio waleta kwa seno ibanda bana no ibanda ba. Yes. Pena nundu oyu mbeu na kilimo kibendu kite pena mbeu ila twapanda tene ila tona sita wa OPVs kana open pollinated varieties. Isino ila mbeu ikitao ila si umetwa direct by science yikitu ethani nanda ukito ukamwa direct na pe ila tusieta hybrids you hybrid ne yondo na kwasia ni mbeu ila itoma bandu almost area of occupation you hybrid ni sio hybrid ni mbeu tested yosetwe ikakata ukosa mbeu ila ya kawaida thina behavior fulani. Just for example, nisikie kwa imeame yani yana mituki no sambe wingi na wajisikie kwako sia muno withibulanya no kwate wibulanya ise ungo na team exactly ise mbeu yemwe superior yani mbeu nzeo hizi ni sio tu sita hybrids na kwa pe hybrid na ve yitu sita OPV OPV no mbeu la ya direct ukitokumia thane nana ukakito ukamwa ukathambia no ikausha alafu ikibana. Yes. Ku aimima ukambani utona ma recommend ya kwa utaalamu wako na mindo mbeu lama ilitobanda ni no wameta OPV kana ni hybrid kilimo pala kipiketo yu titi kila twakita kuima tisonje wakati o ite ni kila kitu kilimo biashara na kilimo etukwate mbesa na akili yaku zi focused ukethia kila wene ni mbesa o yu kila ndo na ku advise andu ni maume yu ba OPV mo hybrid nundu hybrid one sina advantages mbingi hybrid ina advantage ya kwithwa ni
ni tolerant to drought langu is tolerant to drought ni ina kukitu kupio pamuno ukamba witu no bio ku mbe sisi umeyasia nzi umeyasia muno ukethia kuisa edwa maybe we need after me na mwanza ni tona kumeyasia nyo almost kinge production ya production la kwa ni kusia edwa ni manana masia muno ni kwithwa ino ni mbegu iseuvitwe na taalamu ila meosovya kindu masia ila mathilabu maithi kukwetia kindu makiete kindu tested ma make a trade kana katabia kauka kusia na kumya malama ingi mundu apingwa hoteli ukathi ukawa mituyanga nona kila kindu ukaete gugu ukauga siapati mbingi sana na ngima na githeri na bali mundu yaga nitinaika no kukoya githeri kiu no amini yaga no you will sell no water the same thing apply and then wa kilimo ulika mondane na uli invest pa unondo with the okay ni tukitikala kana mbeu sha hybrid simbesa okay we compare nisane ni gali we compare nisane nyo na OPVs lakini nayo no what the risk nondo eventually production is very high is very high kabisa ko otondo biashara ila bwana no ngina na itu tatu ya ini itwambise kwa risk risk ya kwa siati ya kwa sia mbao no yes ningwetikela yetewa mbesa mbingi lakini nayo nao ikindu kina cheche yetekela nayo nena umala kwa utu no ndo sonyo kwa sia wekia kaini umia kaini na wekia mbingi exactly umia mbingi exactly ndio ya inana pia ndo tume prepare tuimebanda kana tupanda ondo yoka ye packetini preparation ila yekawa ya mbao utenamba umeta nasarini ni no ngina pendawa ubula nasia nayo utenamba kwitange ya usia kumuthangani kwi mindo kwi adudu maisa matono ya kabelo kuyi pendawa changanya nayo pesticide ukachanganya nayo ni kana we kati pa mindo we guaranteed mbao sia kwi very safe yes nikenda mbeu situ ime pakubisionde kana 100% kana almost simesionde tutonye kwekata na tutonye kuhakikisha twekata nikenda mbeu situ sikamenini fact emwe ila ya usisia pio nikana withie no action wena surety ya kana mbeu ya kune kumea pio 100% ni oundu wa mbometa nundu paya imetileni mbeu ilo kuita nasarini yani ukuita nasarini wathi ni kuita kila mbeu ipaluke pando jijoko mundu si amina ulesa na mbeu yonde ya amina ulesa uluwengi isije ndete na kweli yes aiye ile kumea neno jivayulu ne ile kumea neno jivayulu that's one two mbeu kuita nasarini zitawa ovayulu kwa na moko obayulu in fact wa mina uso bya mindo ukulasiona chao wakulana cha kaindo kanini alafu ndi uzitikisha kama zango bayulu undu wametwa andi zaidi chances cha ile si udhandi kasida si nini yes aya nasari tu ila tuwekea mbeu itu nasarini pe nitu kuna ndawa kana be mauma to nakwata mumea wa inana we nasarini muno kwanza you fungal diseases siendete you can no tondo wona ao kana kio kaningana kanini kakawa within 30 minutes na the next one hour wale wakachangamke onekadi mbeu ya immediately ya mina odhandika ukona ndawa ya uzoea ile tusita cutworms pe alama lino maiyo mathandika nundu wakati usinume da matono tilanga nundu niwo naoka stem kamendo ni very soft nokona very soft kuyu wakati usiwa leo kuni ndawa ni katlikanga ni satilango si onde isu ya pesticides pe fungal diseases is tukita kwa Kiswahili keuno andola maimete nana na maimete nana na makasia hizo bivya nana ya mina odhandika nasarini yekatapila ka kubaloka ukona ya pau yekitari ya baloka na yambe cha kuela ba
chuketa wake uno izo no fungal disease yeta wano ni ali ya nzebe mundu egwana ku immediately ya mino thande kawathio ni ukona ndawa cia uzuya fungicides na pesticides. Fungicides izo fungal diseases izo na insecticides ye makatworms as makatapillars umatilanga mbeu. Tubuke buyoni either tuibanda kana cia minomia pe fertilizer twikia ti advisable muno kenye ndi advise mkulima eke fertilizer ndini wa nursery. Nondo nenekia kana nursery yaku pala wa meseobia ni pandu fertile enough. Nondo bewe kala wa nursery for roughly 3 weeks to 1 month latest. Betabu ni kuma simu itatu mpaka mwayumwe o transplant. So it's not advisable nye no nasi wathiwe ni kwetela mindo yaku mbeo yaku ya mina uvika ya bika 3 months 1 month sorry 3 weeks 1 month ya ipikie kwa transplant jimo tunao transplant ule wobanda nisema nyao na fertilizer yani yes utumie fertilizer la recommended kwa banda. Yes. Na yu mana leto magite kwa nursery distance ya kuma mustali mwa manyanya kuthiolongi welete kwitha wana tape bandu matona bandu ketha ni mathungana muno lakini yukitegemea muno ula mwitele isuje ini ndo definite tuna kwa ati banda but at least 1 foot kuma mindone mwe ona yuka kwa kita kuasabia a distance than the length ya undu kweta lakini bau kita ni almost 1 foot not manana ngiti mayoko bicha 1 month meza manene so meenda space one of the major reasons kana factors led to mumea ukela na pina nongina ithina spacing zio with bala yongamete liyoka so 1 foot kuma 1 row kuthio elenge na indi ba uleta na so ndu ni wetie kila kabelo konga mitukio koko yes na yu pa kwa kongithia kibuyo kitu tukingitha cia ni kenda wese ya tuina nanga either embeo kana kamumea kukaini kio ongithia wa nursery utegemea nondu nursery sio betu nondu nursery the design ile cia kusovia nursery no tusovia ya design ya kusovia ya mbe ukethia T-raised umetengeneza hivi chini ile kana ndi yes no ungithia na kiu cha utemea kuna sari ni temea wakiu yes no ungithia na kiu cha utemea thought recommended nundu yani titi nzeo muno nundu akwa ni utegemea kiu no chukia speed kikakuembe na ile kasia design itakueleka na pe nursery la ya kukelia ukethia unatengeneza kihip ukethia zitaje ulo pando na sio the best na kuonenga the best germination the best everything yo isu ya kokele isi ni ongitha sana ila watering cans na kumela inde we service ya last stand ibuni tokite rambo bikabu ungitha cia malameana hata kwa iyo malameana hata kwa chumaka no kila mabinda meana hata wingithia na sari ya manana mabindala yani interval ya kungithia itegemea na temperatures itegemea temperatures falawe kundu kuthithu no ngithi once in a week na kundu kubyo no waito within interval ya 3 days yes do you mean munyo twekia wa nursery without we wake nolatu kia wa nursery ni wa ku avoid direct sunlight so ndo be sua ni dio ana kammoya kano kanini na ko kayenda ila pressure mbinge mono ya sua zingi ya direct and another thing long idia bado kammoya kan no sila waketi kiseki kwa yolo wakaneng shock kuni chukutumia na kienda ga kete na plan na kete tumbo ya kete na plan with at least kama miaka ine that get disturbed na inde Robert naona mazama itu masemba muno pe maundu maingi twailite kunene ya masu kumane tuma nasarini kuno na chumwa chukite no tu kwita nikenda inde wese the netwa nene ya mumea witu mapana nasarini pa ya mundane nondu ni popo tutabia
pu ende kila kikuma kitha na tene movie amu ndo kwa Mutongo TV. Thank you so much. Yes. Na indi mondo musese kini kilungu cha wasia wa mwiva Mutongo TV ngwatanio ya mukamba wena kwa Steven Mwamanetwa nene ama onduma wemi wa manyanya atwa manana sarini manyanya maitu tutonyo meka ata chumwa kicho kite ngweta indi mundu Robert Nike nawe sithe netwa nene ya umakivu yone vaya mbe wika ata kwao yu tiwane sana ni kuendea usese mwelu wa ilungu ila siate. Wasia wa Muimi.